laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل القرآن الكريم وزدنا علما وعملا نافعا. تفسير من هندك سورة آل عمران آية جابان دي جيو إتات سنغو درون جابان دي جيو إجيري ودعاء ونكو فؤيتو هندك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبجنغنو إن هنكي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. النبي عيسى عليه السلام تنجينيك ina maɓɓe wonɓe e yaltude e ɗoftaare o landiɓe ko mbo wakkili yaadude e makko e laawol Allah ngol. Allah waɗi o heɓi hella sappooji ɗo jaɓuɓe gandi gilay tan Adama alayhi salam kala annabaajo arɗo o heɓay ko dadito daro binde makko foti himo wuuri foti himo maayi o wakkilo e diina kan harako yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'imi. Annabaɓe fo hino mari jonno mbay o heɓi ɓen ɗon hande kadi ɓe tori Allahu subhanahu wa ta'ala ko du'a'u kadi mo fo hani tororde Allahu subhanahu wa ta'ala ma ɗum o du'a'uji ɗin fof ɗi Allah holli ka Qur'anu ɗin fof ko Allah tun woni ko torete. Nulaaɗo bakaka ton goɗɗo go bakaka ton ɗo kadi o du'aw ɗo no holla en kadi du'orgol yani golle ɗe golli ɗen. Masalan si a soodi o ventilateur ɗo a waɗimo sabu Allah ya wawi toroldemo Allah a wawi waddemo wasila hakkunde ma e Allah. Ta soodi o tapi ɗo kadi wakaza andi ko piiji ɗiɗi barkinorte ko Allah e golle maɗe. Sa golli a golli golle ɗen sabu Allah yawawi wiide yo Allah yafama sabu ɗe golle ɗe golluɗa kono ko bemma golluno ko ceernoɓe golli ɗum ɗum barkinortake ma Makka e Madina ma nokkeli goo kono Allah nun sabu yurmede makko nden sabu teddugol makko ngol yawawi torordemo ɗum sabu golle ɗe gollanɗa Allah ɗen kadi yawawi tororde ɗen Allahu subhanahu wa ta'ala. Si wona ɗiɗo ɗiɗi a wawa si wona ɗiɗo ɗiɗi fi ɓen ma no ɗoftino ma nulaɗo no ɗofti ma suudu kaaba no teddi ɗum ala ton na golle ma e fusi rewa ɗon. Jonnon ɓe ɗo on yi ɓe wi rabbana iɗen andi kalima on ko kanko tu woni sa firta e mo ka pulal no yaaji ha kañum ino firta ko tagoɗo no firta ko nemino no firta ko nawnino no firta ko dikkino ko ɗum siko ɓuri hewde rabbana ko toppitiɗo fiyamen yani waɗanowo men piiji ɗin fof ɗum so wi alhamdulillahi rabbil alamin ko toppitiɗo windere nde ko tawete kala ko tawi windere nde no haton jini ko kanko tun wawi addude kanko wawi ittude. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah wa ma yumsika kadi fala mursila lah. ɓe noddi on ɓe wi amanna men jebbilike yani men gomɗini Allahu subhanahu wa ta'ala men gomɗini honnu bima anzalta ɗum ko tippiɗɗa e kadi men hattali ɗon watta ba'ana men iwtiri ɓaawo men jokki ar-rasula nulaɗo mo nuluɗa on Isa alayhi salam. Jonnun Allah meɗen toroma faktubuna windu men kamma ton ma shahidina jeyaɓe seediɓe ala reweteɗo e gonga si wona Allah Isa ko nulaɗo Allah waɗu men e ɗen en andi ko oɗo groupe tun woni malaɗo gilay tan Adama ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna adama rasulallah ma nabiyallah. Annabajo arɗo fof ngol ɗo konngol hino heddi kala mo heɓali ngol ɗo konngol o maletake. Kala mo heɓali ashhad e on nulaɗo fewndiɗo ɗum ɓe wiyeteɓe ko alyahuda e annasara yimɓe defte ɓe wonino keferɓe neɓi tuma kala nulaɗo on ari ha o maayi kala fewndiɗo fewndo makko mo jaɓari mo ko kafir billah
hande kadi ɓe feƴƴino ka wiyete yimɓe defte ko ɓe kafir billah ɓay tum ɓe jaɓali nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum si nulaaɗo sallallah sallam ɓe maaki nanantaɓe al yahudajo ma nasarajo ngal nulal maɓɓe ɗo o ronka gomɗinde sina o laatoy to jeyaɗo yimɓe yite ɗum ko kala neɗɗo hande kay ha ñande anna lanni kala mo gomɗinali nulaaɗo ko kefere o maletake kadi few faktubuna ma shahidin kono kadi wa makaruɓe fewje fi warugol annabi isa fino nulal ngal yettitora ɓawre kefere on e julɗo on oto plan mum o fof koyo diina kan ko yo Allah acci rewede julɗo on kadi plan mum fof siko gonga ko julɗo ko yo Allah rewe ɗum no gila adama ha hewti nulaaɗo ha ñande anna lanni si tawi ko gonga ko a julɗo pewje maɗen politique ma on ƴoyre maɗen jawdi maɗin fof ko wonata ko fiyo islamu yaaru yeeso ɗuma tawi programme ji maɗin wona programme ji laakara o andu ko ɗo perduɗa Allah haalani no e suratu anda ko naziat fa amma man taga wa athara alhayata addunia fa inna aljahima hiya almawa kala neɗɗo tawi programme ji makko ɗin ko programme ji anna ɗin ɓuri hewde so maayi ɗum ɗon wona tawi to Allah dandoy kala neɗɗo kay tawɗo fewdo maayata ko programme ji laakara ɗin ɓuri aray ko waadengal janna jon non ko ɗo pesata hoore man ɓeɗo ɓe fewji Allah kadi ɓe fewji fi warugol annabajon no diina kam bonira Allah fewji dandugol annabajo no diina mum kan yaara yeeso wa makaru ɓe fewji wa makarallah Allah kadi fewji makur no wona fewjore hara ko moƴƴere no wona fewjore hara ko bonde Allah kam makru mo mari ɗo on ko fewjore fi dandugol annabajo par ce que o bonna e goto o golle makko o woni e waɗude Allah fewji on no o daɗirta ɓeyato fewjore makru mum on ko bonɗo par ce que ko wigol o no ari ɗo no mawnintini no wi Allah tun koyo rewe ɓe woni fi bonnugol ɗum kamɓe makru maɓɓe on serti par ce que kamɓe ko bonnugol ko fasade ɓe faala jon noon allahu subhanahu wa taala makru makko on ko fi yo rewe ko tagi fo ngon tagira fof ko fi yo Allah rewe ñuuji ɗin ko tagira ko fi rewgol Allah bey e baali ko tagira ko fi rewgol Allah yimɓe jinna ko tagira ko fi rewgol Allah kala mo rewali Allah si o maayi haray ko yiite o taganano Allah noon no waawi mo okkude waɗande mo kado yonna mo aljanna kono haray ko yiite o taganano ɗum noon foti ko ñuugi foti ko kulli foti ko neɗɗo foti ko jinnaaru foti ko malaikaru kala ko Allah moƴƴini kon fof si maayi tun tawi na e dewal woni haray ko yiite taganano wallahu khairul makirin ko fewjata kon fof ko janfoto kon fof ko andi programme ji nafayri ɗin fof ko allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko ɓuri moƴƴude fewjoɓɓen fof kanko ɓuri moƴƴude janfotoɓɓen fof janfa Allah kanko ka nafata ɗon o wallirtama janfa min kan siko enen kaka lorrata ɗon tu yarete si oɗo heɓi jawdi ɓurima fewja fiyo jawdi makko ndin bonu si oɗo heɓi gandal ɓurima fewja fi yo gandal makko ngal bonu ma yo fi yo fiit ɗum ɗon makru hella ka yimɓe ɓen ko janfa makru hella ka Allah ko moƴƴere ko wallitagol moƴƴuɓe ɓen no yaara yeeso ko jogi programme ji ɗin fof ko allahu subhanahu wa taala ɓuri fewjoɓɓen fof o wi anditi fewndo tuma annabi isa maapino annabaɓen ɓe heɓay sattendeji goo haa tawete leydi ndin wulika kammu ƴawtaako nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam kadi heɓi sifa ɗi andeji ɓe waɗama embargo duuɓi 3 ɓe gollidata e goɗɗo ɓe dogi ɓe yahi taifa fi ndaarogol si ton Marseille ville kadi jeyanoɗo e heeɗuɗo e saare makka nden jantude ɓe buga ton kaaƴe haa ɓe barmina ɓe arti kadi ɗum ɗo fof ko ande isa kadi ɓaawo maapike id qala allahu tumade allah wino ya isa innino min mutawaffika mi waɗete retraite mi timmina e golle maɗen ande jangino sa wi ɗo mi warete a wawi wiide mi warete ayo ma yaali taho Allah kan o kullu nafsin zaiqatul mawti fo meeɗay mayde kono sa jangi joni wa ibrahima allazi waffa a wata fira ɗon ko ibrahima o maayinoɗo
Ibrahim allazi waffa ko on timminnoɗo yani golle ko wiyano yo timmin kon yani yo waɗu kon ɗo kadi mutawaffika e wawi wiide min timmina e golle maɗen c'est bon min wawi timminde ɗe waffa ko timmingol hunde mayde no naata ɗo e timmingol golle ko gollata ko crépisage halduɗen timmi ko tafsir haldunoɗen yoni ko ventilateur winoɗen yen en sal yoni fo ɗum no fira waffa mutawaffika min aretta e golle maɗen min timmina e golle maɗen e kadi wara fewka ilayya mi addete ka an dowga e kadi hiɓe faalama warde kono wa mutahhiruka mi dandete yani mi laɓɓinte min allazina kafaru immorde ɓen hefere bawta ɓe jiiɓe andi hay kamɓe ko ɓe hollata ko annabajo Allah ɓe wiya ko ɓiɗɗo Allah ko oɗo no wengano fempa pontinje hino sonka andi ɗum ɗo tigiri siko marɗo hakkil haray tigi on ɗum ɗo wana hunde wawde wonde Allah yo mutahiruka min laɓɓinte min allazina kafaru ɓe jiiɓatama wa jailu min waɗay allazina ɓen ittaba'uka jokkuɓe ma kawga allazina kafaru hoore ɓe yedduɓe ila yawmil qiyama ha ñande dargal ɗo jooma gande ɓe heewɓe landama tafsir o aya ɓe wi ko yon tigi firu no yiiri aya on ɗoni ko fi gomɗinɓe wona e haalede ibn Baz landama fi ɗum ɗo Usaymin landama fi ɗum ɗo ɓe fof ɓe wi'a ko fi gomɗinɓe ɓen wona e haalede gomɗinɓe ɓen gila adama ha hewti ka sakkitoroɓe fof ko ɓe musidɓe innamal mu'minuna ikhwa wana chrétien wona e haalede wana zif wona e haalede ko gomɗinɓe Isa ɓen si nulaɗo ari ɓe gomɗini on ɗon e gomɗinɓe Muhammadu ɓen ko ɓeɗo Allah waɗay ɓe e dow yedduɓe ɓen ha ñande jango ha ñande dargal dari ɗo ka tafsir joni si hakkille ɗen kadi a ardi hakkille maɗen andi Qur'an o wona hakkille maɗen yarata kono ko si tafsir on feƴƴi ƴetta hakkille maɗen non gollitira hakkille ko waɗira hella ka diina ɓe feƴƴata kono si sariya on ari ko hakkille ɗen wawata wadde ha faama ko ɗum wona e haalede kono hakkille ɗen a feƴƴintaɗe sa feƴƴinide tun a majje joni si Allah wi en faami ko hooliɓe Allah ɓen Allah wi wa jailu allazina taba'uka min waɗay ɓe hooliɓe Allah ɓe wonduɗa e kala hooliɗo Allah fawga allazina kafaru e hoore ɓen heferɓe ila yawmil qiyama ha ñande dargal dari ɗum ndara non kadi ka teren kadi andi ɗo woni sawnal hakkille maɗen wiloto Allah o firtata ahadi kadi few o wi'i hooliɓe Allah ɓen ɓe wona e sengo dow heferɓen ha ñande dargal dari jon nun ko honno wonugol dow koye bangi honno ka Allah ko honɗum woni hettare ko honɗum woni laamu ngun ka Allah na laamu Allah ngun de ko honɗum wiyete oɗo ko o lanɗo haray ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko yaani heferɓe ɓen ko ɓe geri fof ko ɓe geri ɓe wawata antesude julɓen rewgol Allah ka hoore leydi ɗo Allah yimi waɗanali heferɓe ɓen hoore gomɗiɓe sabilan laawo ɓe wawi warde ɓe wawi natude e leydi findi leydi no mari jawdi no mari pétrole no mari ɗum ɗo ɓe piya ɓe wara ila masha Allah kono Allah wi hooliɓe Allah ɓen goɗɗo wawata henjude ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko fi honɗum non dewal kañum kaka ɓernde ɗo wenga goɗɗo hino wawi piidema o wiya ya rondo ngal leggal naɓa goɗɗo no wawi piidema o wiya ya rondo o tableau ɗo naɓa probléme ala kono imani kañum ɗum non goɗɗo o wawa goɗɗo piyatama ha holoɗamo wawa wonde o piyama non ha hulamo kono hoola gongol wawa nene ma e ɓemma si feƴƴi Allah e nulaɗon ko ɓeɗo haray duwaɗa teddinde ma ɓurɗa yiɗude kono hay ɓeɗo goɗɗo no huto nene mum no huto baba en mum par ce que alamaki ɓernde si nde yi'i ko nde hoolaki ɗum haray nde hoolaki ko woni noon wela wolde baba en mi hutike on kono noon ya wawi wiwde karam ko en tigi tigi on no oustaz en ɓe mi hoolaki ɗo
ko fi honnu on gollidiɓe yarani no hani yarude non holli e jaka ɓernde nden ko Allah ɗum wawi nde commandade ko nde yii kon tawi nde ƴettali ko ma nde sifane so nde ƴetti alhamdulillah ko ɗum si kala mo Allah walli ɓernde mum nden o fewni ɓernde makko ne hara o mali ko ɗum si nulaɗo wino e tere ɗen fof ma e ɓandu ɗon fof teral gotal no toon si ngal feewi aray affaire on fof moƴƴi si ngal ɓoylike aray fof ɓoylike ɓe wi ɗum ko ɓernde nden o wi summa ilayya marji'ukum kaka an ga woni ruttorde boni moƴƴi fof kefer ɓen ko ton hootata beyɗin ko ton hootata baali ɗin ko ton hootata yimɓe ɓen ko ton hootata jinnaji ɗin kaka Allah hootata kaka an woni marji'ukum ruttorde mon nden bakkatu ko waɗana ko fi yimɓe ɗiɗo hakke ko waɗana ko fi ndeya tagore fof kañum hino serti bakkatu ko fi yimɓe jinna ɓette arane par ce que ko taga kon fof ko ɓeeɗo woni yeddude Allah ko yeddude Allah o heɓata zunubu heɓata bakkatu heɓata khati'a ko hedditi kon fof ɓay yeddata Allah kañum ko hakke mari bakkatu ko hakkunde ma Allah subhanahu wa ta'ala joni nun hakke ko hakkunde ma e tagore nden be'i ɗin e baali ɗin siɗi immintinoyama kanji ko hakke ɗi ñawete wona bakkatu par ce que kanji ɗi yeddata Allah gookiji ɗin gookiru e wasude mum needi gookiru ala bakkatu gookiru ko hakke mari pourquoi andu piyani ɗimmo mayru on pourquoi andu gatani ɗimmo mayru on mbewa mbam men ko wakata ɗum ɗo ko ñawoyte ɗum ñande janko ko kanji adote ñawede no Allah wiiri non sanafruhu lakum ayyuha thaqalani Allah wi ayo non mi gaynida e tagore heditinde noon si mi ƴetta probléme mon on onon yimɓe jinna tedda ko en ɗiɗo fi honnum ko enen mari bakkatu ko bakkatu koko woni hakkunde ma e Allah kon ko ɗum ɗo ɓurata naɓude goɗɗo yiite heñe edi hakke kala mo hakke naɓi yiite o yaltoye kono ko bakkatu si o mawni oɗo o naɓay goɗɗo wano shirku billah wano alkufur wano lifa ɗum ɗo ko bakkatu ni si ɗum ɗo tun woni ko jeni ɗin on tigi ƴetti o naatu e yiite o yaltata abadan hakke noon koko waɗɗa goɗɗo a bantike ɗo goɗɗo o bonnama e fuyi no woodi kadi kafi sa wujji goɗɗo aray a heɓi bakkatu a heɓi hakke par ce que Allah wima wujjetake jon noon a yetti Allah ara a heɓi bakkatu hakke kadi non don a ƴetti kon goɗɗo ka sari a fi jungo ma ngol taƴama fi hiɗa wujja ɗon ɗum hay ɗum darama e fus kanko hetta e jawdi ndi wujjuɗamo ndi ko hakke makko fi jungo ma taƴama ɗum na hay fus ɗum darama e fus wiyetake joni 1 million ma 2 million mo wujjuɗama ba jungo makko ngon taƴama safa non ɗum darama si juuɗe ma taƴama ko Allah wi mo wujji e juuɗe taƴe a wujji jungo ma taƴama kono jawdi makko ndi wettay si a ala wonta ñamande sa bonninoni jonno ñawore nden hakkunde men Allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe ñawoyte bakkatu ɓe ñawire kadi hakke ta fo ino jogodiri kulle ɗen non ko Allah tagi kon fop ko hakke tu ñawiroyte ɗum kadi fof ñawoyte beye baali koko ñawoyte kula e goɓe ko ñawoyte nulaɗo wiiri non nulaɗo inniri non nagge marge gala ngen nge ala gala ngumawe ngen nge jonnete gala nge yotto kange kadi nge jonnete gala kange kadi est ce que na volume on ɗuuɗi hara est ce que mi jippini kono acce mi jippina kadi mi lara parce que kulle ɗen kañum ko hakke sikki ɗon wawri non salam jonnun Allah wi o ñaawa hakkunde baynakum hakkunde mum bonnunoɗo on e bonnanoɗo ñaawe hakkunde maɓɓe hara kadi ko bil haqqi Allah o toñata wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi Allah toñata ko fi honnun non ko golluɗa kon fof no windi waali audio no woodi vidéo no woodi fof no filma waali si a yedditoyi Allah hollete vidéo fewndo wujjaynoɗa ma fewndo janfotonoɗa daton hino windi ɗon yiyama ko hitande honde ko ñalande honde ko leere honde ko miniti hombo e hino sa yedditi nde Allah wi in kullu nafsin lamma alayha hafizun ala e wonki si wona appareil surveillance no yoore makko ino filmude fof
kala activité ko wonɗa wadde fof no filmé laawolkisal ko ñaawore nden ko Allah tuwelani fi o fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana ay yoma gande ɓe go wiya wo si tawi e gande wiye portoɓe no jangino portoɓe no jojino Allah wi'i si tawi jonnoyama ñaawugol jango hara ko duuɓi guluuji 50 jonna ñaawugol hara kadi ko duuɓi laakara de na duuɓi aduna hara ɗum jonnama hara wonɗo wonɗo ko portoyo ko malaika yo ko yimɓe yo ɓe wawata ñaawde ɓe gaynata mijite tuma goɗɗo ƴetti ñuuƴi enen ɗo haymo jonnuma kili alijanna ɗen a wawata andude ko façon ñuuƴi jeɗo Allah tagino hara hino kili aljanna sa wowli a hawriti ko façon ñuuƴi jelu Allah tagi andata jonnon sakki façon ñuuƴi Allah ñaawoyay ɗi feere ko onnundi bonnidiri ton sa wi ɗon araka colli araka bey araka baali araka kulaaje araka liƴƴi ara ɗum ɗo fof ko ñaawoyte Allah wi hayso ko duuɓi guluuji 50 yimɓe jonna hara ko duuɓi laakaraɗe nde ñalla laakara ko duuɓi nga wulure ɓe ñaaway haa ɓe jibo anndude ko onɗum ɗon e gerde Allah noon wi kanko siko kanko ko lamhel basar ko yer ko goɗɗo hinjata rafere on fof gasi andi noon na yaawi awa jooni ko onno ɗum ɗo gerde ko ɗum waɗi mo Allah si tawi Allah waawirta sifa noon aray gonɗum Allah yaagal makko ngal woni aray hannde kay si taw jippi fotude si tawi Allah kaka kono yireten noon o yiirta aray gonɗum woni Allah ara hannde kadi aray ala nafoore ko par ce que ko ɗum ɗo woniri Allah kan kadi waɗugol piiji ɗi tawete no feƴƴiti neɗɗanke nde yimɓe ɓe wino Isa ko Allah nene Isa ko Allah Allah wino pourtant le kana yakulani ta'ama o ɓe no ñaamay no ñaamete haala kan lanni hande kadi ko haala wi juutungi Allah wallinani hoore yimɓe ɓe mo ñaami ñaamete résultat on gonnu andi o ɗanoto o yaha e ɓaawoggo o yejjitay kono ɓayna Allah yennay goɗɗo o pourtant ɓe wiɗon ko Allah kana yakulani ta'ama ɓe no ñaamay no ñaamete hande kay siko a marɗo hakkillan ni hande kadi si Allah woni ñaamo o tuma o weela wara annan heɓay probléme si Allah woni ɗanotoɗo Allah woni yaho ɓaawoggo wara annan heɓay joni probléme o raɓɓinini duyoɗo wi kana yakulani ta'ama pourtant le ɓen ko ñaamaynoɓe yani ñaamoɗo aka wiyede Allah Allah wi o ñaaway hakkunde mo on yani ɗum ko enen fima kuntum fi takhtalifun ɗin piijiri laatinoɗon iɗon yeddodiri ana question ji ɗi tawrude imamu ɗo ɗi ko yimɓe ɓen hande kadi mo beeno mapude e hoore mum joni hari ɓaawo ɗo ko yimɓe ɓen jiɓi ko no nulaaɗon waɗi kono joni na ko no nulaaɗon waɗi koko faalaɗen wadde kon ko ɗum ɗon waɗeten joni na ko nulaaɗon wanno kon de yimɓe yejjita fayral hadi ko hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e o hoynanen kadi ka sunna ayi e waɗe ɗo piiji ɗiɗi piiji tati piiji nayi piiji joyi an kadi sansindiraɗi kono enen no diina kanko noon ardi ko hoynangol yimɓe ɓen si tawi hunde ari ko hunde wotere tu aray nden ɗon no satti kono islam o ko yusru ardi modi suuma e ari ko horugol si tawi satti ko ya taƴu ala probléme si a nawni ko ya taƴu si a waɗa voyage ko ya taƴu si wiyano ɗum wonɗo o min komi wi ko yon hooru hay sa maaya e hooru julde nden kadi sa nawni sa wawi darade ko ya daro sa wawi joɗade ko ya jooɗo sa wawata ko ya waalo si wiyanoma ko ya daro fu ɗina kanko ɗum ari ko sansidirgol e tawi tagama on no ɗon golla ɗum ɗon fattagollama so taw Allah wi geru yer tagama on kono enen wona ɗum ɓi hum waɗano kon waɗita e tan nulaɗo ha sa wi kon waɗete ɗo a wowlay ɗo ha wonde a yejjita kon wonoɗa wowlude e kadi hoolare nden eno ngakki en ƴetti en wi ko ɓemawɓe ɗo woni imam iɗen tañƴini ɓeɗo fof no ɓuuren janngude ɗare ɓe yaa joni nde haray komi faala ko ɗum ɗo woni ko nulaɗon waɗi ma haysi goɗɗum gon no woodi kono nulaɗo no yamiri no imam on sansanayi ko waɗɗen ɗo kadi duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hande kadi débat men mino ko ɓe hoolay ɓe ɗanota ko hande kadi ko haala wiidi hoolare ko ɓe hoolano kon iwi ko ɓe hoolata ko hande kay wona gonga ɓe woni jomo jamaɓe hande kadi e islamum kañum ko non arta Allah tigi o wiya waɗe ɗum ɗo wona a wiyatama no saba accite ɗum no waɗe ɗum ɗo kadi islamum ko non ardi
kono ngardi are yara e ɓeere o moko ba yara sula jomo jaman no Allah wi no tigi tigi on sele ɗum seeɗa seeɗa ujiri seeɗa seeɗa awi joni sele fajitani ɓuula Allah ko dugulen ko ɗum kadi ɗum ɗon fof ko hollugol ko honno wondirta e ɓeygure ma nde honno neyirta Allah kan mo wawno wiide min komi wi kon ko ɗum mi sansata sa faala waɗa sa faala ka letteɗa kono ɗum ɗo fof ko hollugol e no wawen wurirde haran campani wawen wurude haran campani nulaɗo kadi o wanni o wiyay ɗo ko ɗum ɗo waɗete ɗo o wiya kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hande kay sansidira sa ndaari tahiya on yen mari façon D3 tahiya wonde waɗa o ɗo wonde waɗa o ɗo wonde waɗa o ɗo sansidira an kadi sen yi duwawol istifta no mari façon ji heewɗi wonde waɗa o ɗo wonde waɗa o ɗo wonde waɗa o ɗum ɗo fof ko hoynangol no woodi juutude no woodi ɗaɓɓi kono en ko annduɗa ko ngo ɗum ɗon tum a tawruno ɓe ma en soppugol rema non itanjini a sortiki e ɗum ɗon gere o waɗali non a tawruno ɓe ma en ko aynugol be e baali ma e nayi non a sortiki e ɗum ɗon probléme o waɗali yimɓe ɓen kadi no hani tigiti gon fowtinde hoore mum fowtina kadi yeeso ɓe ngara tampinali ɓe ha lawi tigiti gon landagol tum soñja ɓe o wi fima kuntum fi tahtalifuna al ihtilaf yeddodiral enen ko ɓurɗe gandude kaka hunduko kono yeddodiral ngal wona ka hunduko woni si tawi min mi juulay mi haɓɓa juuɗe ɗen mi waɗani mi juula an a juulay waɗani wowluɗa wowla en yeddodiri min kaka juulirde mi yarata an kaka église yarata wowluɗen en wowla en yeddodiri ko ɗum ɗo no Allah wi ñande janngo mi jittidiranayi on kombo mari gonga ko ɗum o conseillino en o wajinoy ko o wi fa in tanaza'tum fi shay'in son heɓi difficulté on yeddodiri e hunde faruddu ila Allah de fonte deftere Allah nden ndaaron war rasuli ndaaron ko hadiseji nulaɗo ko mbuburi jogade gonga taw accu haala kara ndaaro e tawi noon ko an wonno ala gonga a yiditota ko golle maɗen boni Allah wi tan accu haala kara par ce que ñande janngo o ñaaway ko yeddodirno ɗon kon fof ɓeɗo ko sunniyaaɓe ɓeɗo ko tijjaniyaaɓe ɓeɗo ko siyaaɓe ɓeɗo ko muridiɓe hay sen wowlaali hay sen waɗaali débat yeddodiral ngal déjà ari par ce que mo ɓe wakkiki ki ɓori yenno ñande janngo o landoyto an siyaajo on konnu naadunoma e ɗum wiiɗo kañum ko neɗɗo sunnan o lande konnu naadunomo e ɗum wadda dalilji makko ɗi wiinoɗo ko tijjaniya o lande kanko kadi o justifie o hawrodirɗo e deftere Allah nde ko nulaaɗo golli kon wo o malimo hawrodiraali aray Allah hoddirino oɗo ko yiide takana ɗum si neɗɗo sino ƴoƴi yo lando ceerno makko mamawo e makko ɓen o wonɗen e gollude ɗo ko est ce que nulaaɗo waɗi ɗum est ce que ko ɗum nulaaɗo waɗi est ce que nulaaɗo yamiri ɗum est ce que nulaaɗo yii goɗɗo no waɗa ɗum o haɗaani si tawi ɗiɗo fof ala hen yeeto awa ceernoy no nulaaɗo waɗaali o yamiraali o yaali goɗɗo no waɗa kono heno moƴƴi wiya gasi no moƴƴi kono min haray ko hella o baŋnge ɗo ko aa ɗo artunoɗen yo waawi wakkilaade min o minaata e ɗum ɗo yeddodiral ngal kala dow ɓooya yeddodireede e to wona côté sengo Qur'an sengo nulaaɗo ngon a perdoy ka ta jokku yimɓe wata waɗu ta assubu ceerno en no jangi non ceerno en no jangi seytane no waawi ɓe foolude kono seytane foolata deftere Allah nden seytane foolata nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadisaji selluɗi ɗi e Qur'an on jogitoɗa ɗum ɗo ha sattake no landi noon kadi gandal andi woɓɓe waawa hewtali hay yeddodireede taw sakko ɓe yeddondire woɓɓe ko sonkideede hewti woɓɓe warin ko piyeede tun d'abord handi d'abord piye ha joɗɗine laala fof par ce que anda koye hoore honnum woni koye hoore honnum wona woɓɓe koyo sonkide woɓɓe koyo yeddondire ɗum si jooma gandal e jooma gandal jooɗike fi masala ɓe heɓa e joni solution kono si marɗo gandal e mo ala gandal jooɗike fi masala andi ɗum ko probléme ɓeydoto
parce que ko wolla wonde ya wolla la inde Amérique ndo wolna ma inde Guinée Équatoriale ande ne fottota Allah wi o ñaaway hakkunde me yani hakkunde mo ko laatino ɗon hiɗon yeddondira diinaji ɗin fof ko diina woota ari ko islam tu ko ani ibudullah wala tushriku bihi shay'an ko ɗum ɗo ari gila adama ha hewti ha ñande annalandi rewe Allah watan shirka mo tan seɗu enen kadi sakkitode nden ka qur'an ɗo Allah e wanna haza sirati mustaqim on yinde qur'anare ko laawol angol ni fewngol jenen fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabil o wi sele laawi jonnun qur'an e hadisaji selludi ɗin ko ɗum ɗo woni e yaadude Allah waɗi sahih bukhari no ɗo sahih muslim no ɗo e ɗeya kadi fof hino mari ko selli ton hay sino mari ton kadi ko wonde e Allah mi famma allazina kafaru ɓen yeddunoɓe andi si wiyama kufur andi enen kadi e mari probléme e famugol ɗi piiji andi enen ɗo fof si wiyama tugale l'islam no fanɗi enen ɗo mo jaabotako ɗum no mo wiyama ɗo tugale iman no fanɗi enen mo jaabotako no kono si wiyama ɗo tugale keferayagal andi mo ɓewiya tugale keferayagal kadi ma façon ji keferayagal façon ji keferayagal kadi mais pourtant hino woodi kufuru no woodi aliba kufuru no woodi istikba kufuru no woodi koye iraq kufuru no woodi kadi ko attakzib ɗum ɗo fof hino woodi keferayagal no woodi noneji wona andir tugale l'islam no tugale keferayagal kadi no woodi tawa ɗen ɗon sa tuusiɗe tun a yaha few kufurul askar kadi no woodi ono kufuru ni'ma ono hilfu bi gayrillah ono sababul muslim wa qitaluhu ɗum ɗo fof ko kufrun askar kono andi to enen sa wiyama tugale l'islam ɓeɗa andi kono tugale keferayagal anda ko naɓata ka aljanna kon e wakkili kono ko naɓata taka yite ko ngatte fa no waɗi o iblis ko ɗum waɗi mo kefeero ko aqida e salare par ce que cheytan ala wo goɗɗo ka fira yetoma seytane andano yamirore nden ko Allah yamiri nde ala wo ka goɗɗo ɗayna goɗɗo ɗon ibo felliti yamirore nde wona malaikaru yamiri nde yamirore wona adama yamiri nde yamirore sujjangolaɗo himo felliti ko Allah yamiri nde kono aba o sali wastakbara o mawnintini e hoore himo hooli yamirore nden ko Allah yamiri nde a neɗɗo kadi ko non wonita kefeero qur'an on no waali ɗo si a salike ayewal gotal min ayatil qur'anil karim malgré hiɗa hooli qur'ana kaka Allah iwri a wona e kefeero bimbi law par ce que cheytane kadi no hooli no yamirore nden ko Allah yamiri nde kono o sali o mawnintini an kadi fi hoolagol tun qur'ana on kaka Allah iwri a wiyan no on aya ko ɓe woni wolde ɗo ko min mi ƴettal ɗum ɗo andu ko nden ñande an e diina ko ha nden ñande arduno ko wonde goɗɗo no hoolo hunde kaka Allah iwri o salonde wadde o wona kefeero yani salagol ko keferayagal mawnintinare ko keferayagal iblisa ko ɗeɗo ɗiɗi sortimo kufuru takzib kadi no ton fennugol Allah ɗum ko keferaɓe ko ɗum jogi zama allazina kafaru Allah yubasu Allah wiya dargal no woodi goɗɗo yano dargal ala ko keferayagal no kufuru ɗi iradu no woodi wallazina kafaru amma unziru mu'ridun efer ɓen ko waɗi ha ɓe wiya efer par ce que ko ɓe wajorako ɓe ɗuuri ɓe jaɓani ɗum ɗo fof sa hewti kafaru wona yasi kafaru ko ɓeya makka to ma ko ɓeya amérique to ma ko ɓeya france to no wawi wonde ara woɓɓe no jooɗi ɗo nde Allah alini suratu takabuni no fa minkum kafirun wa minkum mu'min o wiyeyi ka jooɗi ɗon ɗo hino woodi hooliɓe Allah hino woodi kadi ɓe jaɓaɗi to sa faala naɓangal to sa faala addangal to tawete kadi ko non woni ko Allah woni andu par ce que yende jango abada law min allahi ma lam yakunu yahtasibun yimɓe yiyay ka Allah ko sikkano sikkugol tum ɓay min mi heeɓi warande min gasi ɓay min mi waɗama imamu gasi ɓay min miɗo mari ɓeygu gasi ɗum haray gasani jonnum fa amma allazina kafaru ɓe heferɓe foti ko heferayagal salare
foti ko heeferayagal mawnintinare foti ko heeferayagal fennugol foti ko heeferayagal ɗuragol ɗiɗo fof naɓay goɗɗo keferayagal akbar si tawi ko kufrun asharun alhamdulillah ɗon no samori on tigi yaltali kadi on tigi ko nema Allah on yeddi kufrun ni'ma wa kafarat bi an'amillahi fa azaqa Allah libasal ju'i wal khawf holli ɓaytun ko libasal ju'i wal khawf holli jaka si yaltinno dina o halkayno ɓe on halkirno ɓeya ono joni yennugol julɗo ko bandiyagal ɗum laaɗo yi fusuɗum ɗum ko keferayagal to sokal wano warugol goɗɗo ko keferayagal to sokal ɗum yaltintaka dina par ce que Allah ye wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma o wi aali ko heferɓe o wi si gomɗinɓe Allah ɗiɗo warindiri holli jaka warugol ngol goɗɗo no wara goɗɗo ha ndera iman no e nder mum holli jaka yaltinta dina holli ko keferayagal to sokal wondirgol ko wona Allah hakkunde en eɗetengal haafede ko fenanata Allah olla yitere ɓiɗɗo ko fenata Allah olla nulaɗo ñande ɗum ɗo fof ko bandiyagal ɗum ni ko keferayagal to sokal ɗum ɗo e waɗugol zina ko goɗɗum maray no ɓuri zina men ko ɗum ɗo noon si wiyama kafaru a ndaara en jani ɗin e tosokiɗe est ce que ala e majji ɓene ye mari probléme pullo mari probléme hanti en jogii boneji ɗi en considéra haali pulal suka an sembe ɓe mi annda no woɓɓende wonɗo haa woni moko ba tawi waɗaari désordre par ce que woɓɓe rewi Allah normal o si jombi afan jombude helli fanoma neeɓi kono ko désordre ɗum wujjugol weyi wujja gerto wujja bantara wujja lemunde wujja ila machallah ko jeunesse andene en considéra ɗum kono an sen ɓen haalana ɗo no andi si waɗa yogore mum waɗi e huwodire jare angal juulugol angal horugol kañum ɓay jombaali namo ko ba andene ɗum maabinayi ko ɓuri bonde no fof ko tuma goɗɗo waɗi keferayagal ma bandiyagal o ronkingal reconisude andene en reconisa ɗum koye bone wonde ɓaawɗo nde ɓe sunnina goɗɗo tawa o yawtinamo ko bayagal few kono hay ɗum tawa juulata kañum ka fii dina wolete wona haajum ndaara niveau de rewɓe ɓe ko debbo mbo faydi tawata hino jogino tiggare law sina ɓe yaltuɓe fayde aventure ɗum na haaju mum ay lootagol longal ɗum na haaju mum si fiilon ɗum haccitaka e ɗum bay jombaka tabor ko fay kum tiggotako juulata hoorata anda e ko huwodire bandiyagal ɗum woni ko woni e hoore mum joni noon ɗum ariɗo ha hande woni oustaz ma woni hajja en kono ha hande kañum ala e miijitade ɗi degaji ɗi wanno yeeto Allah yo awa yafana par ce que ɗi windi waali bone mawɗo fannin o tuubaka o ittetake kala ko wiyete kabaira zunub astahfirullah ittatama ko sa tuubi tun e on bone ɗon ko bono marɗen ɗo sukama mawɗo mo feƴƴali ɗin étape uji konko wujjunoɗa fof bantara e lemune ɓay parce que a pay kunnu ara on tigi helli faama o fuɗɗotara o helli faa ko yaa o helli fo an ko wujjunoɗa bantara e gerto e beyi e baali e nayi ko on tigi wujjuno o huwodira an a maɓaki tuubugol ɗo rutto andi e yejjita e sifa ɗin boneji fof ko ɗum sika duwa uji ɓeyi womo waɗi duwa o Allah hokkoran téléphone wo heɓal téléphone o wowata mono ko probléme ji hewɗi Allah no ittandema kataji hewɗi arondino Allah no heefandema ton parce que goɗe duwa on jaabaki yimɓe ɗo faalano o jiyoɗo mi waɗi duwa wamiron kimi heɓali mo ɓe wi non ɓe jogino tanaji hewɗi ɗi anda tanaji hewɗi juluji hewɗi no fokkitannoma Allah kalam maɗin ɗon ta wi jaabaki duwa o si condition ji ɗin timmi tun o jaaboto neɗɗo julɗo on warugol neɗɗanke fof malgré e mawnude bakkatu mum naɓay yiite kono wattata goɗɗo keefeero hay siko julɗo on tigi wari wattatamo keefeero kono non ko jani bakkatuji si o maayi e nder mum
o sumoya ila masha Allah kono wattata on tigi kefeero neɗɗo nun haysi ko gertogal haysi ko leɗɗe ɗen ka burure si ɗe bonnama ala haaje majje selu bonnugol fu hay wañugol ara ko wañugol goɗɗo hana ƴettude finkari mum tun ya fellugol fiji kabru ko so tawi ala ko ñaama waña yer ko ñaama nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wo fewndo ɓe yehi ka kammu dow ga ɓe holloyano yiite ngen ɓe wi piyon gotum aninnoɓe toon ɓe yino debbo hino darna hino ɓoora ñaariru ko ñaariru wiyeton de ñaariru woɓɓe ya wullundu hino peɗomo ka yeeso peɗomo ka elɗi gila o maaya ha ñande dargal dari ndu ñaariru no peɗomo ɗo tufa gite ɗen waɗa piiji ɗi fop o yiwata ɗon ndu yiwata ɗo ɗulaɗo wi oɗo debbo kadi ko honnumi probléme o mari o wi non ko o haɓɓuno ñaariru ɗum o ñamminali ndu o accitare ndu ñaama ha ndu maayi e hoore tooñe ɓe wi haysi ko sondu waruɗa ara ko sondu waruɗa si tawi wana heege a ala haqqe wargol ndu ñande janngo kayru ko wiyata Allah ɗiɗo landima ya landanolan imam en ɗo ko honnumi bonnunoɓe ha ɓe warila landu ɓeɗo ɓeɗo jogodi honnumi bonnunoɓe ha ɓe warila yo Allah taw ara ko heege ma e jogii ko sifoɗa nden ñande so ala ko sifoɗa nden ñande ara mari fof ɗo ko fi kulle ɗen itti e sikke noon neɗɗanke lorrayɗi ɗin fof yo ware kala kullon si kullorri wano yaare mboddi bareeru si feeti hay mbeewa simba lorri koyo mba hirse kala ko lorri jama koyo hirse ko itti kono si lorraali ko nafoore yimɓe ɓen ndaarete hay daabeeji ɗin naa ya rondin ɗi tonin ko ɗi waawi ko naa ya gollin ɗi tonin ko ɗi waawi ko nga ñamminta han ko koye soñjugol ɗum ɗum kadi ko hakkeno si wiyama kefeero andi ɓe wi'e ka pulal wo so sete yennaama haray mo cawɗum fof no haani yeƴƴitaade si kefere yagal no haaleede haray mo bee no haani vérifiude ko ɗum woni kefere yagal o wi faw asibum heeferɓe mi lettay ɓe groupe ɗiɗi yeddunoɗo kefere yagal tawi ngal yaltinimo diina o tuubaale haa maayi ɓeeɗo sinangama ɓe luttay ka yiite wannoɗo sirku tawi sirku o yaltinay ka diina o maayi o tuubaale oɗo luttay ka yiite naafigiijo wannoɗo naafigi yagal ɓurgal yani yaltinowal diina o tuubaale o maayi ɓeeɗo tata ko luttoɓe ka yiite kono kala yeddere nde goɗɗo waɗi tawi nde yaltintamo ka diina o tuubaali so maayi o lettoyte yer pénalité on yer lette ɗen si lette ɗen lanni o yaltine ka yiite kono fondation yahugol aljanna fof ko al imanu billah angal rewoygol ka yiite ko al imanu billahi wal amalu salih oɗo si tawi ko gonga ɗum ɗo no waawi o rewoyta ka yiite kono imanu billahi faqat la yakfi on tigi rewoyay ka yiite ɓay kanko ko Allah tun hooli o hoolaaki defte ɗen o hoolaaki nulaaɓen o hoolaaki malaika ɓen o hoolaaki laakara oɗo ɓay mo mari imanu o yaltu hen kono aray neeɓi aray wayno wayen mbuura ñande Allah yeetoye malaika ɓe yahe ka nder yiite ndaaron kala tawnooɗo ino mari ko fotata e abbere zarra iman yaltinon mo ka yiite hewdi kanke fernete andi ko ɗum hoolagol Allah tun nafata kombo andi ko 2 milliard jeni ɗum woni ko sa hooloto ko hoolete ko fof sa yedda ko yeddete ko fof ko ɗum nun Allah wi heferɓe mi letta ɓe ɗo groupe aji no woodi letteteɓe luttine no woodi letteteɓe yaltine azaban sadidan lette sattuɗe fi duniya ka aduna ɗo andi lette sattuɗe ka aduna ɗo kala ko soñji wonki ko ɗum ɓuri sattude ka hoore leydi ɗo tana ko o mawni fof si wonkiki ngala soñja haray ala probléme kono ko soñja wonki ndaari neɗɗo si wala iman ndaari soñja ko o mari si bareeru ndun wotti jemma aɗa anotako ɗum ɗo na meeren
si sondu rewi jemma ka suudu waɗi hito a ɗanotako ñandede ɗum ɗo na mere ni sa feggiri nanal ma ngal ko probléme si yitere ma riɓi ko probléme an ko heɓuma o par ce que ngala iman a settata e probléme ko marɗa jawdi o a ngaraɗa hulitto aden fotti e ɓalejo continent on fof ko ɓale awa weɗoyta a meɗi probléme joni ka yarɗa o ko ɓale tu joni noon wona ya postude ɓalejo andi sala iman probléme ma ko ɓurte sattude ɗum ko anna ɗo lakara kadi noon ko tekke ɗen woni ga dolle ɗen arani e sonjaji ko ɓe rondi si wiyama iman ɓe wi sa ndaari firon gon ko amin ko wiyete iman ko ɓuttu ɓernde amin ko ya hoolo yani koye ɓernde ma deeƴi wala amin albayt al haram ko hoolagol ka wonɗa ɗum hara yawni e sécurité sa mari iman si jawdi ma wujjama ko moƴƴere yetta Allah yoɓeɗa si a heɓi nawnare ko moƴƴere bakkatuji ma no ittede kala probléme ko heɓuma ko ajabandel mu'min sa ala imanu ko probléme e wara probléme to azaban shadidan fi dunia lette sattude ka adna ɗo wal akhirati e ka laakhira kadi ko ton ɓuri sattude ko akbar wama lahum min nasirina ɓe ala walloɓe yande janngo par ce que ɓe haɓiti e walloɓe on Allah wi ayago wa kana o wi ko haqqan alayna nasrul mu'minin o wi si ɓitti ko forcé waramin no wallay gomɗinde Allah ɓe nde annabi Musa doguno Firawna en ha ɓe yahi yawgol ka lumboya ɓe yari ɓe tawi ndiyam ɗan sahabaɓe makko goɓe ala imanu ɓe wi Musa ɗo inna la mudrakun en perdi e hino Firawna en e hino baaro ngenen e ɓe ngure e gerto e dammi on en wawi feƴƴude ɗo Musa wi o wi kalla inna ma'i rabbi sayahdi o wi ko ɓitti wo ko ɓitti miɗo andi min e Allah meɗen wonde solution e ɓoto neɗɗo noon ko sifa on imanu ɗo a marɗo ko ɓitti wo ko ɓitti andita Allah no jogii solution ko ɓitti wo ko ɓitti kono si tawi hiɗa sikkitiyan Allah si tawi ɓitti o watama wallude ara ya mari probléme fiya jogino jawdi ha yamarno butikaji yamarno ɗum fof perdi ko honto rewnuɗa ha heɓuɗa ɗum ko honto rewɗa ha ɗum yehi Allah no wawi addude ɓuri mum imo wawi ronkude addude ko wodanma ko yettugol Allah toro Allah yo Allah sansane ko ɓuri e moƴƴude ala solution si naɓoma naɓanima kon ɗum hande kadi no wawno hara ko jawdi ma ndi yani heddoto ammaya no woodi woɓɓe ɗo tawa ko patron ina mari piiji ɗi fof kono hande kadi ɓe naya ñaamu ko weli o naya watto ko naya wonu ka ɓuuɓi hande kadi kata ɓuru ɗum goɗɗo ɗaɓɓa jawdi min hillihi wa harami o rewa ka o rewi fof kanko way so o reyana mi yo mi heɓu tun jawdi ndin heɓoɓe yettoma ha ko weli fof wona ya memu nani sa memi a maaye hay ko ɓunni wona ya fijir ndaari joni noon ɗum wona e ko dagi ɗaɓɓa ko jomo jamare joni noon hande kadi gila ɗo yimɓe ɓen hande kadi woɓɓe hay rewɓe ɓen ta gaynata hande kadi ta ko ɗum ɗo noon won tigi wujjuno o yahi karamoko o janfi yimɓe o waɗi piijiri fof gila ka anna ɗo conséquence on fuɗɗi gara tawite ñande jam kadi so nangama o mala min nasirini ballo ala par ce que o haɓidi e wallowo o wi wa amma allazina amanu al imanu billah iman no woodi iman ara wona o iman kañum hino ɗuuɗi andi ɓe wiya gonga kanko goota islam on ko gooto gasi ƴetti hakkille maɗen ittu d'abord on aya ɗum en nani ko gonga ƴetti hakkille maɗen gollitiraɗe noon si wiyama suudu o woturu ka hunde wotere no wona suudu wonay ka wonata na pulal wonde wolde wonata ka leɗɗe no ton ala ñor ko ñarka siman no ton jaare no ton kaaje no ton ndiyan no ton ko sifa noon Allah woni en haalande kadi wa anna haza sirati musa ko laawol an ko gootol o haalanma kono pourquoi Allah wi watasimu bi hablillahi jami'an
jogite ɓoggi dina Allah ɗi fof holli julde jaa ko ɓoggol ɓorugol ko ɓoggol ko wonɗen e wadde ɗo kon ko ɓoggol na yawi annuma ko hunde wotere ɓay suudu ko suudu kono suudu ko an yawa rondade ndiyan to gadda darna suudu yawa addude jaare to gadda darna suudu yawa addude siman to gadda darna suudu yawa addude kadi biriki tun darna suudu hunde nde ko piiji heewɗi ukkidira si wiya goonga si wiya islam si wiya nuur hunde wotere ɗum ɗon wawata marsude ɗum wawata marsude diina kan kadi ko non way enen noon ko tampinen enen ɓale ma enen africain hiɗen ƴetti golle portoɓe ɓen watti ka diina ko spécialiste a yi'e docteur jon kanko ko fii hoore tun o jangi o docteur joɗo ko fii reedu o jangi o gynécologue ko fii reedu tun o jangi oɗo ko fii noppi tun jangi islamu kañum wona non de ko wa'tasimu bi hablillahi jamia a yahata janga tajwidi tun de a janga tajwidi ha wawa yaha janga firo ha wawa janga kadi hadise ha wawa jangano juulirte jangano horirte piiji ɗin fof a yettay min ko tajwidi tun mi andi e mari ɗo ustasuɓe kadi heewɓe ɓe jogi diplôme yana min ko luka tun si tawi ko fi luka kono fi diina wallinanan to ɓe ɗum ko gandal foyngal goɗɗo yaha janga arabu ha jonne diplôme yettuma min fi diina wallinelan min si tawi haala arabu kam majjiri o landela abu jali kadi noon ayno arabu noon ɗo fof joni wiya min ko arabu tum mafinila non ko jangi arabu ha diina boniri ɗum ara o perdi goy ko jangata o ko gollata o ko yo yaadu e diina kan ko ɗo mo si yaadali ɗum a perday ɗum rondi to juuɗe bimbilaw a perdi ɗum ko bimbilaw on tigi o yahi bo o wi amanu andi al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharri oɗo imanu fof ko ɓuri wonde sattude ko alqadar al iman bil qadar ko heɓuma o Allah waddirino nde hunde wela gomɗinde par ce que enen kala ko heɓuma ko an defi en ɗum par ce que mi haalane no tawi rewɗo wiiɗa ko ma mi haalane no tawi darnuɗo non enen Allah haaji ala Allah hoddirino ala nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yetino sahabaji maɓɓe go ɓe wii law anfaqta mithla jabalu uhudin zahaba ma qabilahu llahu minka ɓe wi hatta ta'lam nokugo hatta tu'mina anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka wala in mitta ala ghayri hadha lakunta min ahli nnar o wi si a dépensi e o islamu ɗo ko fotata e fello uudi ma enen mbayen busse men ganda fello uudi fiyen Kilimanjaro Kenya sa dépensi ko fotata e maggo hara ko kanŋe na mbuuɗi simple de na farankine na dollar hara ko kanŋe dépensuɗa si tawi hakkille ma ɗen jaɓali a hoolaki ko heɓuma kon woɓatanoma ko woɓuma kon heɓatanoma o wi pellet ala to jeyaɗo yimɓe yite mi yetina ɓe o debbo min feppata Allah hoddiri enen ala kamen e qadar ko mo be non no maabude e hoore mum hay janguɓen no maabude e hoore mum fi al qadar hoddirango Allah subhanahu wa ta'ala ko wonki kin ko maaki jaɓa si Allah hoddiri ƴoyre nafata si Allah hoddirino a ukkodira e nde hunde ɗo ko ƴoƴuɗa o ko ƴoƴuɗa hoddirango ngara eno uyto non par ce que du'a on kadi ko golle mum ɗen non Allah hoddirino a nawna hitande be lewru waaloɗa kadi few waɗa du'a o ha hande kadi du'a o ma wontanama anti missile si hewti lewru ndu on albala on nawnade arata du'a o ƴettoɗo anti missile a ukkodiroya ton gurdu gardanno ton ha yaha e ayde jeyande ayde Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi hay sa nawna awa hewta ɓay Allah hoddirino hewta kono ara doole ala ko du'a o tun wawi turude ɗum ɗon kadi
jonnun iman billah ko piiji heewɗi tumbinira wi'a iman andi jon sa wi iman ka luka ko hunde wotere kono e jakano ton an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri yoni woni ko hunde wotere wonno alinti ɗiɗo fof haa ɓe wino ya 60 ko fayma 70 ko fayi ɗum ɗo fof si hakkille maɗen jaɓali ko probléme si hakkille maɗen jaɓali ko probléme hoolagol malaika ko probléme hoolagol ɗe defte ko probléme hoolagol darga ko probléme hoolagol tigitigol adore ko probléme neɗɗanke noon no haani wattande yila boneji feƴƴuɗi e fewnduyɗi e wonɗi arde fof Allah wi amma allazina amanu ɓen hooliɗe Allah hara ko haɓɓa imani andi wono sa wi iman a wi taguwa ɗiɗo ko nene goto babu goto al imanu wat taguwa ɓe waɗani ɗum ɗo martabaji tati ko wiyete imanu ko ma ko wiyete taguwa ko ɓe foppugo ko ɓe yimɓe aljanna kono ɓe fecce tati woɓɓe no ton sikki Allah no addi ɗum e suratuwol gotol simi fayale suratul fatiri ma saba en goɗɗo e majji Allah wi summa awrasna alkitaba allazina stafayna o wi minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat ɓe wi ibnu bas o wi kala faalaɗo andude pecce taguwaɗe yo daaru ɗon ski Allah wi min ronini yimɓe ɓen yani ɓe suɓi ɓen deftere nden andi ɓeɗo ko suɓaɓe kono wa minhum zalimun li nafsi no ton bandijo tuuñuɗo hoore mum jonnon degereji maɓɓe ɗin yaha ndaraka defte ko honnuɓe wonma e haalande enen fuɗɗoren sakkitoron ɓe wi oɗo no mari iman himo golla golle moƴƴe himo woɗɗito ko boni kon himo haɗa ko boni kon himo yamira ko moƴƴi kon ala adotoɗumo e moƴƴere ɓe wi ko ɗo wiyete sabiqun bil khairati ko ɓe Allah wi ka waaqi asabiquna ulaika al muqarrabuna fi jannatin na'im imanu no woodi kulol Allah no woodi on tigi no waɗa ko moƴƴi hino woɗɗiti ko boni hino haɗa kadi ko boni hino yamira ko moƴƴi ala adotoɗumo e moƴƴere Allah wi ko ɓeɗo woni awliya Allah ɓeɗo jiɓoyto ko onno rewri ko ɓe lumboyta sirata ɓe men nan no sirata no woodi konno ɗum wayi o wi muqtasidun deuxiéme o wi oɗo himo mari iman himo waɗa ko moƴƴi himo haɗito ko boni himo yamira ko moƴƴi himo haɗa ko boni kono kanko wona o sabiqun bil khairat ko ɗum waɗa ɓurdimo siko juulugol ko darde sakkitorde on tigi arata siko jangugol ko tuma fayde hewde leere nde gayna jangede warata himo waywa oɗa kono ɓayna o sabiqun bil khairat ko ɗum nawi mo deuxiéme groupe ɗum ratini mo woɓɓe haysi hara kaka kafewal ɗo woni o tuma darde ɗiɗi heɓi wosi ɓe ara sikay ɓe ala leere woɓɓe no doginde oto ko kañum laami oto wangal client ngala woni 13h15 ɗo yoɓe daroɓe juulama ɓe yaka juulete toon ko yaw acca kadi ha wona moyen 5 on sa client proposé de 5000 mbiɗo suti oɓen ɗo e sini hacciriɗo ara e moƴƴa e sa ƴettiɗi kadi ara e moƴƴa on tigi yaha non hande ka yaha yahude o wonali sabiqum bil khairat o yahi ka deuxiéme groupe kono ɓay himo mari imanu billah himo waɗa ko moƴƴi himo haɗa ko boni probléme ala ko o moƴƴo ko yaade ngali janna kono o raati wonoygol asabiqun ulaika al muqarrabuna fi jannatin na'im o raati kono ko o moƴƴo par ce que Allah wi ko ɓen istafaynaɓe min suɓi ɓe min suɓi ɓe wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat sakkitoro bonɗo on himo mari iman ko ɓe wiyete usatul muwahhidin himo yedda Allah kono himo felliti Allah no woodi o tigi tigo himo felliti Allah no woodi himo hooli Allah himo waɗa ko moƴƴi himo haɗa ko boni kono kadi o reenaaki o waɗay ko boni kon andi e mari ɓen juulaya kono wujjeyaade juulaya kono janfoto ɓen julɓe no woodi ɓe waɗay Allah wiye suratu tawba wa khalatu amalan salihan wa akhara sayyan ha ɓe waɗay ko moƴƴi haade kono ɓe waɗay ko boni kadi
ko moƴƴuɓe ay Allah wiɓe ko moƴƴuɓe ɓe jamfi hoore maɓɓe ɓe tooñi hoore maɓɓe sina ɗum ɓe wayno waya ɗiya groupe aji ɗiɗi kono joni an sa gollidi e goɗɗo a wujjay si goɗɗo accima e boutique mum ya gollan on sen ɗon a wujjay an kala ka accaɗa ko a wujjugol to woni golle ma e a tooñay kadi a ala jikku moƴƴo pourtant le a juulay a janngay a hooray oɗo kadi ko onno Allah wi ko zalimun li nafsi ndi oɗo rewoye ka yiite par ce que ko ma ɗum ɗo laɓɓine on non wona to e aljanna de andi si Allah wi ona ka nula sallallahu alaihi wasallam maki man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala aljanna andi busi sikkay ko yocco to o cikko onaato ya to woɓɓe sumoya ya mabuda e wore nulaɗo ko wi ko a naatoyay no o wi ala rewoyta ka yiite ko wi ko a naata andi wonde haala wowlete ɗo wonda e makko ɗo duuɓi tawa e jiɓi andude ko wona wolede jaka ko wi si sakkitode haala ma woni la ilaha illallah a naatoye aljanna no rewoygol ka yiite won laale a naatoyta aljanna si a jogii probléme ji a yaa régulé ka yiite to ila machallah après noon hannde kadi naatoye aljanna ko wino ma naatoye o wiyano ma rewata ka yiite de jonnum wala iman ko ɗe pecce ɗo ɓe waɗi taguwa ko ɗe pecce ɗo ɓe waɗi kono noon moko ba fo yo eto goreɓe ma ɓen ka qur'ana nayaɓe ɓure ka juulugol nayaɓe adoma de ka jikkuji moƴƴi wanayoɓe adoma de ka haɗugol ko boni nayaɓe adoma de ka yemirgol ko moƴƴi nawaɓe adoma de wanayoɓe adoma de wata jeɓu hella affaire dina ko naɓorte lakara goɗɗo ɓurama gorema ɓure so ɓurima rew ɓurima de goɗɗo yo ɓure jawdi yo ɓure ɓiɓɓe yo ɓure laamu yo ɓure piiji ɗin fof kono ta jaɓu dina goɗɗo ɓure andi Allah kadi no haɓɓi yimɓe ɓen ha yoori ken andi ɗo siko jande o rondoy to neɗɗo janguɗo mo ala probléme ay fus mo ala haaju men adda o joɗɗina ka quartier mum andi ɗo na yawi Allah tigi tigo min neɓano kami janga kunna mustadafina fila non min addanima wowlowo haala ma janguɗo ha yoori ko fa Allah wa janga marɗa mbuɗe ala mbuɗe a jangay kono marɗa si a nangoyama fi jande kono marɗa ko wiya Allah si a nangoyama fi yiɗa wujji ñande fo yiɗa haalana wujjugol moƴƴa kono marɗa ko wiya Allah si a nangoyama fi wonugol retard kono ɗum wiyoyta Allah Allah kanko dalil makko on timmino fo ino regila ha moƴƴi quartier mo yaɗa o juulire no woodi Allah waɗi majorité juulirɗen kadi ko sunna haala sunna kadi na sunnitagol to menen ko sunna posi hoore ma question landi hoore ma gila tagaɗa ko ɗum waɗɗa ko sottinanɗa ka diina ɗo sa maayi hande on mo wattotoma sina ɓeygu ma e ɓiɓɓe maɓe landoɗa ɗum hoore ma ko question landoɗa hoore ma jabonoɗa hoore ma andi par ce que sen jangi o Qur'an en daari tun tafsiruje ko ɓeya tafsir ko hino yooɗi no foti kono ma wowlen probléme ji men ɗene kadi fiyen yo hakkille men ɗen artu andi tafsiruje ɗen no lutodira si wonɗo Niger on waɗi tafsir faydi sena wonɗo Niger sa jangimo a tawa faydi sa yahi hella ka honno ka foore to a jangaymo ta ɓen ton ɓe faamude kono ara no woodi piiji ko kamɓe ɗi alaka maɓɓe si arabu ɓen kadi ɓe waɗi tafsiruje maɓɓe ɗen a taway no foti ha feƴi kono sa addi ka tawa par ce que bonkiji maɓɓe ɗin e bonkiji men ɗi no serti façon kamɓe no ɓe wuuri toon non e façon no wuuriɗen ɗo no hino serti ko a ƴettay ɗum ton ha gayna faamina yimɓe ɓen e hino yeɗɗano yimɓe wala hino enen kadi jikkuji men ɗi ɗo woni jikkuji men ɗi aleykum salam ko ɗum ɗo woni ko woni ton kon ko ɓe wii si on tigi sakkitori la ilaha illallah o naatay aljanna fii nulaaɗo wi'i goɗɗo o naatay aljanna hollaali o rewoyta ka yiite joni si tawi neɗɗo on o wi'i la ilaha illallah hakkunde makko e Allah gasino kono joni noon ko o wujjuno e ko o jattuno e piiji bonɗi ko wanno yimɓe ɓen kon fof ɗum noon kadi ara Allah yaafike est ce que enen en janggaali hadisol muflis ƴewɗo kañum hakkunde mum e Allah tawi affaire ji ɗin fof no régili kono imo ñawdino oɗo mo wujjuno oɗo mo piino oɗo mo jattuno na ɗum nabi mo ka yiite pourtant wonno tawa himo tawa e wiyanoɓe man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala aljanna nulaaɗo wi aali on tigi naatata yiite andi ko on kalima ɗon ɓuri huuɓutude
sinula do wi no kala man kana akhiru kalamu la ilaha illallah lam yadkhulun nar hara no se fini kono wi ko dakhala janna anata al janna kono he wonde anata al janna tawa dum dey aw hakkeji din fayde yiway hakke kam Allah wallahi o wi wa amma allazina amanu ben goli be Allah wa amilu be golle as-salihati golle moƴƴe kadi wonde hayno to tako bonde bof est ce que hiden mari wono golle moƴƴe mo naati kadi na ɓuri juulugol ɓuri ittugol jawdi sadaka ɓuri jombugol est ce que mari ɗum ɓuri darnugol juulirde en sifaten piiji ko golle moƴƴe non ga yon non ko ɗe ɗo golle kadi ɓuri bonde pourquoi Allah wiye fa waylun lil musallin ɓe juuloɓe no mari yite mawno hayge heferɗen fodaka ɓe juuloɓe no mari yite mawnuge holli e jaka julde nden fiinde wiyama ko golle moƴƴe a juulayde ha naatoya yiide luttagude ko piiji ɗi fof ko ma anda honno gerdata sino moƴƴere hino e juulugol o juulino o ɗo wiyetanoke fa waylu lil musallin kono Allah no andi woɓɓe ko woni e julde kon ala imanu billah kala golle neɗɗo si tawi imanu billahi adakiɗe o perday si tawi imanu billahi adike ikhlas lillahi ala ton o perday si imanu billahi no woodi ikhlas lillahi no woodi kono mutabatu rasuli ala ton o perday ɗiɗo tati ka gotu ngakki on tigi rondito juuɗe ande ɓe wiye noon womo ɗowi ñaari ha ngol hewti ka noppi ayo hayo ewni ndu laawike probléme ala ɓayna gala woodi ton kala ɓoggolngol mo faala yo ewno ndu laawike yon nun hannde kadi ko noon wayi juulugol ngol ko golle moƴƴe kono condition ji no waɗa ko honno gerdete si tawi a addali ɗin condition ji a perday hoorugol no waɗa sa hooray a heɓay ko honno hoorirta ɗum fof no waɗa sa jombi ko honno wondirta ɓeygu ma ara gañoytoy no woodi sa raatiron ko yiite wontata kono si Allah wi ka suratul Ghasiya ko amilatun nasiba Allah o reconise o wi tigi tigi on woɓɓe min Allah tigi miɗo andi vraiment ɓe golli ɓe golli kono ko nasiba o yanginoyra pus an sa yehi a soodoyi ɗo tiisi ɓe wima métre on ɗo ko 50.000 a soodi métre ji tati a wi a faala yo ñoane costi ñoane ha moƴƴa a hollimo kadi photo on ko sifa o ɗo mi faala a yahi tun o ƴetti o tiisimo sooduɗa million ji o ño'imo sappo kepiiji tu e société ji tu o waɗi ɗum o paasi ha moƴƴi o waɗi e kaydi on adde ari an ya hittini ko janngo woni cérémonie on ari ɗo e alansara a gaari oto ma way maître mi arani complet on o yaltini ɗo sase kepiiji o jonni aray a yoɓaymo tun yaha ka ko ɓen Allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura ɓe golli vraiment ñowgol kepi welaafi o ñoyi o wakkilike o paasi ha moƴƴi kono ɓay o wonno mabul ko haalana ko gonanaali a famayande ko ɓen Allah woni haalande fimo wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba min adduyayko ko ɓe golli kon foyino a juuluno a jannguno a hooruno kono hino ko haɗi golle maɗen jele a perdi andi hotelajo ɗo ka wayno ndirotol ɗon ha fiyeso ko suwa o accita ñongo ma tigiti gongo suɓa o jentito ko o haalanta ɗum si Allah wi wonde afala tasmauna ewno on nanta Qur'an kadi ko ni woni ngewa aalirde golleji men ɗi an ɗum ɗo ko simple Allah non taggoɗoma moƴƴinma on o wi'a ko ɗum ɗo mi faala o nela goɗɗo sifanoma haalaɓa pos koni gerdete wiyano min mi wawirtano mi wawirtano andi woɓɓe ko layiɓe a yetoto goɗɗo ha ni no wonɗon e juulirde ni wanani kono gasi kono ɓay gira mi taga ko ni mi woni warude probléme ala ko funnange yarete goɗɗo no fewti hirnange
wi'ama joni wana to ngoyeto man o ɓayde fewtiri ga gasi mi yahay tun e fotto e ngon to woɓɓe ko non wayi affaire diina a yiltoto kala ka ndarɗa tawiɗa ala laawol a yiltoto joni non sa wi'e ɗo tun amanu wa amilu salat a sikka e juuloɓe ɓen fof ko goto ibnu umar hajjugo o yaade e honno e ɓen makko umar radiallahu anhu hajjungu no yimɓe ɓen ɗuuɗi o ɗon hitande ɗon o yeewoy babaen o wi ka tigi tigi on hajjiyankoɓe ɓen ɗuuɗi umar wi wata tañƴino ko hajji ko fof ko hajji woni hajjude o wi wonɓe hajjande allah ɓen ko seeɗani o wita ndaaru ko yimɓe ɓen ɗuuɗi kon ko seeɗa ɓeni woni hajjande allah woɓɓe jawndi ko wujjaandi woɓɓe ngannda o ñama kon noon no kañum gerdi woɓɓe tabol ko hajjiyanko ɓen wujjata non affaire men noon woɓɓe ko hajji sa fokkiti a yewti e copiiɗo ko ya wattan ila mbuuɗi ma ɗi ɓayle ka werna ɗon woko noon woɓɓe ko wujjugol hajjiyanko ɓen yaha ɗum no holbini joni noon golle go a yiyay ɗe sikka ko moƴƴe hara wona moƴƴe ɓaye ngandi tiga non ton goɗɗe ɗe wiyata ko pompantoga sa yiinde yiɗe jiyaɗɗi ano ɓuri ɗaya fof mo annda tiga ko ɗen to suɓoto non kono sa ñoƴƴi kolli ɗin fottoyen foɓo ko ɗum wa habitama sana'u ko ɗum woni poɓi ko ɓe gollunoko a sikkay ko golle tigitigon o golli he o juuli he o jangi he o waɗi ɗum he kono tawa ka Allah ko mere fi honnu imanu billahi ala ikhlasu lillahi ala mutabatu rasuli ala on tigi perdi Allah dam den perdi so si golle moƴƴe no wolere na we kaari no juula goɗɗo no juula awe a yito on ino hoora goɗɗo no hoora awe a yito Allah wana golle bussilandi koko laaɓi kon ndaare qur'anara nde o addi fiyo wonu ha nyande aduna lanni ayeje ɗe wona guluji jeeɗiɗi haalaji ɗi wona gulujje ella gulujje go e temeɗi ɗe cappantate e joyi haalawol ko ɗum ɗo gollitirte ha nyande aduna lanni si Allah no farano buyi qur'ana on fotayno wa étage ara janga yaron ka gayna tan wa amilu solihati ɓe golli golle moƴƴe fayuwaffihim ujurahum Allah yoɓay ɓe ɗo timminana ɓe njoddiji maɓɓe ɗin e jaka no woodi ɓe timminantake kañum o timminana ɓe njoddiji maɓɓe ɗin kono oɗo juuli o yehi aljanna o yehi yiite o yaari ka yiite ko fi honnun tawno kanko njoddi makko ndin timmata ko oytindi o wawetake yoɓede ɓeni sa yoɓuno on mo kipiji ɗa ɗo kadi no yoɓe fayi wa fiima Allah yoɓay ɓe timminana ɓe ujurahum joddi maɓɓe ɗi joddiji maɓɓe ɗi wallahu la yuhibbu zalimin Allah yiɗa ɓen toñoɓe Allah yiɗa neɗɗo toñowo ɗo kadi aren zulmu ko wiyete tooñe wonde ko hoore ma toñata premier toña Allah toña hoore mum toña tagorna ɗiɗo toñeji fap ko perdi woɓɓe kañum Allah tagi ɗum addi ɗum ɗo koye rew Allah salo rewde Allah ko Allah toñuɗa kono toñuɗen koye hoore ma woɓɓe men hino ɗo Allah no jonni ɗum moyen kono gollitirta moyen on a toña e hoore ma woni woɓɓe no ɗo ɗanota kono gollirawa roboru non ɗum ko toñe no ana oya e joni si balɗe ma no juuti ana oya e joni ndaare a yi'e suka ɗo mo 30 tan ta hay so jooɗ immoto ko woyyoyo immorta ko fi honnu Allah no jonnuno e règle on no wurirte sa dawi bimbi ka golle midi koye ar fowtoɗa ñaama ɓoroɗa kadi coñci maɗi kama fuliga wana on tigi tagirano o ɓoro o fowto si tawi o juuli fana o hota ka golle si 17 ari o juuli geeƴe o yaha o waalo kadi ha bimbi oɗo nawyay nawyugol hakkiligo kono ndaare goɗɗo o yalta bimbi
o hewti ka suudu makko o e 0 heure o nangaka o fusti o waɗaka o weta o hangaka kadi Allah taguɗo ɓandu ndun o wi ƴe fowtande ɗo ko mandu heɓa si ndu heɓali tum marsata goɗɗo jooɗo ka atelier mum bimbi ha 0 heure no mari ɓeygo no mari ɓiɓɓe o yahata o soƴƴoya mo deburi o kaɗumaka e kadi na ha jango na ha faɗɗi jango ko éternel min taxi an on joni ko min tu gollata ɓayna a robo a accanay joni yimɓe ɓen o wanna ɗo jooɗoɗa non on saki Allah wona no moƴƴini Allah ɗum ɗon si a faala a yedday ɗum na lakara yoɓoyteɗa ko joni yoɓeteɗa par ce que a nawye joni a heɓa joni probléme ɓaawo ma heɓa probléme reedu ma heɓa probléme koyɗe ma heɓa probléme sommeil tawa hande kadi gurdam maɗam boni ɗum ɗon na lakara Allah o yeeten ko min moƴƴini ɓandu ndu ndaare ko moƴƴina kon fof siko otowal ɓe mari ton kaydi ko honno ngal moƴƴinira honno ngal gollitirte ka siko radio soruɗa ndin kaydi no nder ton Allah kadi o ƴetti o ɓurano ɗo o jonni o wi o machine mo o moƴƴini e hino sa faala andude on no wurita janngo Qur'anu a tampata ɗo hay siko fi aduna ma on a janga Allah no yewtuma ala no pos goɗɓe lando jonni pourquoi mo ko bano ɓooro yo andi goro ka goro en fof en andi goro ka awra e goro ko loro ko contraire woni andi goro kono ɗe suuɗirawo ɗe moƴƴiri ka awra kono suuɗirawo o boniri o heɓata doole few ko ɗum si Allah wi si midi yoni ɗare suratu nuri ma suratu furgan no waali laaɓi pos si midi yoni son tigi ari ko yo ɓooro ha laawa pos o soka bafal ngal hay pay kum bobon wata kun naatu ton kun ɗaɓɓali autorisation kono an don sa ari sérieriji kendeji ala joni a sokay tum on tigi ɓooro waalo kañum e ɓeygu masi ko kañum tum ɓandu ndun ndu heɓay cellal gilay awran ɓandu fof sellay ko cellal go kono miijite goɗɗo o waɗi mayo ɓay joni hay kalison ɗuuɗa o waɗi pantalo jean o wattike ɗo suliyewal imo waɗi société o double a société ji ɗin sorna pantalo go nder ɗon haɓɓi o waɗi kepir o waɗi costume o haɓɓi dande makko ɗen ha o fofiri karan oɗo tawete ɗum ɗo wana ha midi wana ha kikiɗe ko ni wonita ɗo fayde ha 0 heure a lundike ko Allah wimama kono a yiyana e hoore ma ɗum ta abba ala kara ayiwa joni probléme ɗum ko ɗum wiyete Allah ɗo o conseille ay neɗɗo on ko on no waɗirta gurdam maɗam sa yetti ɗum ɗo a yiyana e hoore ma busse ɗo hino mari probléme ɓaawo ko kañum créani hoore mum ma no mari probléme reedu ko kañum créani hoore mum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal